Ну а сейчас, дорогие друзья, вновь на сцене встречаем нашу прекрасную, очаровательную, любимую, нашу дорогую Гилан Ханум Ахмедову, друзья мои. Вновь для вас зажигательная лезгинка. Танцуют все, даже операторы. Yüreğim bir kaşmanı bulsa güzeli. Sen gene gene yoluna karay gözleri. Yüreğim bir paşmanı bulsa güzeli. Sen gene gene yoluna karay gözleri. Seninle gelmeyi aldatıp koysan beni. Kim aytar bana sana aykan sözleri. Seninle gelmeyi aldatıp koysan beni. Kim aytar bana sana aykan sözleri. Gözlerim sen gözlerimle nuruse. Yüreğimle şavla çiçek gülüse. Gözlerim sen gözlerimle nuruse. Yüreğimle şavla çiçek gülümse. Tav taşlarını yarıp çıkan çiçek değil. Suyumlu şavlanan nuruse. Tav taşlarını yarıp çıkan çiçek değil. Suyumlu şavlanan nuruse. Kolde bolu gözyaşlarım aga. Dostum gelip toktatma yaramayımı. Kolde bolu gözyaşlarım aga. Dostum gelip toktatma yaramayımı. Süygenimli kolu tise bekleme. Yüreğime balham bolup kalmayımı. Süygenimli kolu tise bekleme. Yüreğimli balham bolup kalmayımı. Ерса! Браво, браво, дорогие танцоры! Карабудакен зажигаем! Уха! Süygenimli kolu tise betime. Yüreğime balham bolup kalmayımı. 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 Спасибо, спасибо, Дорогой друзья мои. внук мой, спасибо тебе, внук. А сейчас, уважаемые дамы и господа, попрошу внимания всех гостей. Сегодня от лица Гилан Ханум Ахмедовой я хочу огромно сказать благодарность нашему уважаемому салону вечерних платьев Багира, города Махачкалы, на улице Ахмедхан Султана. И, конечно же, наш салон красоты Амели. Уважаемый наша Бурлият, сегодня ваша одежда, ваши платья носят многие наши красавицы Дагестана. И, дорогие наши дамы, всем, кто интересуется красивыми платьями, то вам нужно обратиться именно в салон вечерних платьев Багира. Дорогие друзья мои, аплодисменты и, конечно же, спонсором нашего прекрасного вечера.